ilanga tunasakiriri hakuduwana hamu mwenu kwami wadinga na kutemesha kuimusha kufuma kuchitokoloki ni ana kwetu makwa twadimona nawu amakwa munjila twadina kuhitani msolwezi amakwawo anadinga na kutemesha kuimusha amakwawo nawana kutulembelela kulonda mundimu wa Nzambi utweshi kwenda chachuwahi kulonda izuda Nzambi litweshi kutiakana mazu tunakuyana kutanga himazu asweja kulema nankash mazu ejima Nzambi alema ilanga kudi mazu amutratela kukwata kashinshi chikupu mulonga nechukuluwankana hayuma ya mchidine yenoyu chukwikala mukukala kweneni dichichu yenu chubakulenu kumukanda wa Chimwekeshu mukanda wa Chimwekeshu chapter 1 Chimwekeshu chapter 1 verse ya 1 nawo Chimwekeshu cha Yesu Kristu chamumwekeshelu kudi Nzambi kulondaleji ambungi ndi yuma yikukenga kumwekana mumafuku akadi kuvula watemesheli kangelu kindi na kuishimuna kudi kambungi ndiyo wanu di washimwini unsawo wa izu da Nzambi ni wa Yesu Kristu yo yuma ya mweni yejima yo ukutangila akwawu na koleki ninawa akutia mazu au profetu iu anakoleki akuhemba yuma yanasoniku mwenimu mulonga mpinji kenga yeshiki ami yowanu nasonekeli yipompelu yekala muasia yitanu na yiyedi luwi luikali na nenu nikuunda kwa kufuma kudi owu wekala koko wadingi koko wambakeza kwa kufuma kudi spiritu wekala mutanu na muyedi wekala kumesu etanda dindi dawanta kwa kufuma ni kudi Yesu Kristu yo uchinsau washinshika yo uwedi wamudi afu yo unyuli ya wanyanta aheseki yena wachukenga wachukulili kunshidi jechu na mashi indi watwilishili chuikali ya nyanta ni achu Kristu Nzambi indi yo utata lubanjirwa kulema ni wanta wikali windi haya nyaka na nyaka amena talenu hakwinza na mavu ancho ejima akamumona na mesu ni wena amupwikili ni nyunza yejima ya heseki yakamudilila makumbu mwamweni amena mwanta nindi amiyami alefwa yami omega wekala koko wadingi koko wambakenza Nzambi chinyaweji ami mana kwenu yowanu mkwa kumwena nenu hamu yihungu ni wanta ni kutatakena kwa mudi Yesu na dingi hachitutu jina dachu patamosa na dingi
nukutanga chengi ishina dadu patamosa kukola izuda nzambi nikushimu na nsango ya Yesu na dingi mudi spiritu hefukuda mwanta hinu kutia kunyima izu davumane impunga nindi amiyami alefwa yami omega yami tachi yami nkumini nako yukumona yisoneki mumukanda utemeshi kuyipompelu itanu na iyedi yekala ku Efesesa niku Simirina niku Perigama niku Tiatira niku Saradisa niku Filadelfia niku Laodikia hinu kubalumuka nami nitali izu dina hoshina nami chinabalumuki nimona mawimenu amanongu awuru atanu na ayedi mukachi kama wimenu amanongu mudiudineye mwana kamuntu na vwali hina dakuluka nikunyendu kwibwambu kudi muya wawuru muchu windi nisuki jindi jitoka to neiwanda utoka chikwamvula ya malola nimesu indi adineye muzuzu wa kesi ninyendu yindi idineye unengu wudi na kuyemoka mulutengu nizu dindi didineye kuvuma kwa mulumbi muchikasa chindi cha chidilu mudi chuchumbwa chutanu na chuyedi mukanwa kindi mwedi kampoko ya kabali yachwa yikweti umwemu kuyedi kumesu indi kudineye chatongekanga itangwa nangovu chinamumweni hinu kudimbukila kunyendu yindi neyi ni mufuho hakunangika chikasa chindi cha chidilu nindi bai utia womako ya mitachi ya minkumini nako ya mimumi kufwa na afwili hakuizichi na handa haya nyaka na nyaka insapi jakufwa nishakalunga jidi na nami dichisone kako yuma yuna amoni nini yidiku ni yuma yamba kenza kukukuminina nsango jakujinda ya chuchumbwa chutanu na chuyedi chuna amoni muchikasa chami cha chidilu niya mawimenu amanongu awuru atanu na ayedi chuchumbwa chutanu na chuyedi hiyangelu ayipompelu itanu na iyedi ni mawimenu amanongu atanu na ayedi hiyipompelu itanu na iyedi okudi kutanga kwa mazu akapetulu kakutachika mumukanda wa chimwekesh neu kutanga mazu chochenochu kuna hodi umazu anzambi weno hikudu umazu achenguku mulonga neyimu kulumbulula neinu kulunjikahu yuma ya chengi ouhi mazu anzambuku mazu anzambi di uwo weno chunatangide neichwadu kukumina hena na kufunta kuisolu hela chuna kufunta kumkala tunatangi mazo anzambi bai tuseke shako bai tutongo joka na kulemesha yuma yikulumbulula yimuka kutanga neidi yuma ya soja kulemako enga kulumbulula kwa chukwashanga kulonda chukwatika shish mulonga kudi yuma ikwao chinga achulumbulu ilayu kulonda chuikwata kulonda chuyiruki kulonda chikali na mwevulu na nyivuimbimbi muitongo joka yetu kulonda tusende na kuya na kuhemba
ilanga nechu kutanga chocheno chuhoko na zamina hoshi na nechu tunati kuhosha kwa nzambi. Ndichi hela hakutanga ena mvali jami chinga kutanga na kushaku kashish na kuchinda nsona na kutia mazu momweno mumunayu mazu munayu muna isonekelu. Ndichi kutanga kuna kuyana kutanga mukupompa kwejimiko tuna kuyana kushishika nsangu ya yuma yambakeza hela yuma yina kuyana kumweka na hambidi mulongadi chuchu kutangila nsangu jenish mutu wa nsangu nawa anatuleji momweni mkutachika kwa chapter yeni anatuleji nsangu jeniji jina kuyana kumwekana jamumweke shelu Yohanu diyona wadinga kapostolo hela kambaji waswejeri kukinga imwanta wechu Yesu Kristo. Ona wadinga na kukunda mena hebwa mudindi. Ona wendeli inindi kwejima kwa yilo. Diyeni wasonekeli chimwekeshu chenichi. Ni wamwekeshelu hampinji yadingai muyihungu yasweja kutohana nkashi. Una kumona makabisha hansangu Yezu danzambi hansangu yansangu ya yuwai hansangu yejina da Yesu. Ndiche hakushika hampinji ya mtendekelu anamuhangide mumpata hampinji yadingana kuyulai mwantawa wa Roma wadingana ulumbu ngwenedi nankashi na waka kujila. Ndichia kumuhanga Yohanu na kumutwala kuilunga deni didapata mosa. Ndiche hampinji yenoyu mwanta Yesu hakumumwekeshela yuma yeniyi. Komane na mvwali mpinji ya kumona yihongo mpinji ya kukabakana bayi tufumbula mesu na kutala kwa chengoko tushinda menenu hadi zambi tuikalenu na itongo joka ya kutongo joka zambu ho na kutala kudiyena hiyo wanu kanka windu ho huku anu kenu Isaya chapter 6 na wa mweni chengi hinyi yo Yesu hampinji ya fuiri Uzia mwanta wa kengelu watilu kuwaha na kuishu kuikwashi waikwashi ni na wa mweneni dichi hakufwa dichi na mchaka cha fuiri Uzia na uyena Isaya wa mweni hinyi wa mweni mwanda inde una kumona chumanyi hampinji ya nyisongo wa mona nga chumanyi hampinji ya kumona lukadi hampinji ya makabisha itongo joka yeide kude itongo joka yeide hadi zambi yeitahindi itongo joka yeina kuyakwa chengi na kutongo joka yuma ya chisemwa na kudaka mena hoha mjimba wei na kudaka mena jalelo ilanga talenu Yohanu udina kumona kukabisha kweneni nankashi ilanga nzambi mwanta wechu Yesu Kristu hakudumwekesha kudiyena hampinji yenoyu kama nzambi wazatishanga mpinji jakala kulonda kuchukoka kudiyo mwenindi kulonda tumumwenu muyo mwenindi ndichi hampinji twashikanga hayuma yakala tumwiulenu nzambi tata una kukega kundizi sha chumanyi una kukenga kulonda amini moni chumanyi hachuma chenichi baye ukanganyi kumona chuma china ukenga yiku kudizi sha inzambi hampinji yenoyuku ndichi bacho shamana na itongo joka yechu na meso yechu hayuma ina kuchumweke na ho huku chinga chutongo jokenu
na kukenga nzambi amwekeshi mwaya mchima windi hadetu hela hampinji ya nyisong hela hampinji ya cheng dichi yuma yina kuyana kumwekana hela yuma yamba keza twatele ladi kuyiluka anatusambili kutuleja mweni chapter 1 anakutuleja nawodi nawo tachi mu verse ya 3 yo ukutangira akwau na kolek ninawa akutia mazu au profeto iwu ana kolek akuhemba yuma yana sone ku mweni mulonga mpinji kenga yishiki ndichikudu kukoleka hakutia na kutanga yuma yeni ilanga hina kumini hakutia na kutanga hohuk ana kumishi mazuwe na wanao akuhemba nechi twatanga mumkanda wa Yakoba mulonga yakaya makonu ni hadu kukala chunekala akakutia ho chunekala akakutanga ho kuhemba ne kuilamu ne itwadu kuilamu hela chikunku chayuma itweluka de ena mvwali ipompelu yetu kuikala hacheng mawume yetu kuikala mwacheng chukumumwekesha Yesu chikupu mukuhanda kwetu tuna kukanganya kumumwekesha Yesu tuna kukanganya kwenda na kushakama mwatelela akakujila mulonga tunekali akakutanga ho tunekala akakutia ho na kuvula mena kuhemba ne ukubula kuhemba hiukutresha kuilamna wako chinga chukutia chinga chukutanga wikali mukakuhemba wikali mukakusweka wikali mukakulama yuma yenoyo na kuhitulukam kulonda kuilam na kovwa hila unalami yumanji unahembi yuma ingahi yaka yejime yuna shakami mukwitia kwekwa kukuhelela unahembi yuma ingahi unahembi yumanji tunekala akakunata na kuvula mena na kuyamuyuma ya chengi tutuna kukenga nina yuma ituna kumona hekwa koda kwetu aina yuma ina kuilau ya makono tushidikilu twa makono aina ya tushidirilu ya mkanda wa nzambi ina afumi kudumwanta Yesu aina yejiri muda apostolu na kushikana wanu kudetu twanata de hila kutena yuma ya mkunkulu ya kutambula hekwa koda kulumpa adingako hashankulu hela ya kaina hituku ya wuntu aina chatuwahi kuyivula mena chatuwahi kuyinata ya mkunkulu neyo yuma hiye kala mkanda wa zambu hela yiliri na kuyihemba yaka na yaka ya mkunkulu ai twatela kuyivula mena twatela kuyinata twatela kuhemba yuma ya fumi ni kudumwanta Yesu yomweni indi yuma ya kufuma kodatu postol aina ina tusonekelu kulonda tutweshi kuyiluka kulonda tutweshi kuyihemba tutweshi kuilamunawa ndichi kudi inkisu kudi kukoleka hakuhemba yuma yeni ne ukuyitia hela ukuyitanga chuyenu kumkanda wa Tesalonika wa mchiedi chuti chegi chumanyi twatelela kwiluka yumi a Tesalonika wa mchiedi na chapter 2 a Tesalonika wa mchiedi na chapter 2 verse ya 1 nao enu anakwetu hakutena nsango ya kuiza kwa mwanta wetu Yesu Kristo ni kupompa kwetu kutwaka pompa kudi yena chimu tunalembi netubaye munyakala kujinoka munyichima yenu na kuhayamisha kudi aspiritu akutwamba helana mazu helana mkanda wudi neye wakufuma kudetuku mwakuila nao ifukuda mwanta da shikade bayi aidimba kudi monchuku mulonga kusenuka chinga kusambila kwinza ninowu
mukwakuluwalala asambila kumumwekesha yo umwana kakunonga. Dichinawu neyi chukubula kwiruka yumi anatweshi kutuhayamisha, anatweshi kutudimba kodi kudimbe wa kweneni, kudi kudimbe wa kwengi na kwengi hansango ya yuma yekala mkanda wa chimwekesho. Antama vulu anakuhosha mwengi na mwengi, anakutangisha mwengi na mwengi hansango ya kuinza kwa mwanta wetu Yesu Kristu kwa mchieni. Ndichitwatela kukwata kashishi kulonda buli kutudimba, kulonda tushindamene hawalala, kulonda tuikala akakuchingeja mwalala kuinza kwa mwanta wetu Yesu Kristu kuhukulewa kwetu kwamba katuhukulawu. Tukwatika shiishi chakamweka na ngai iyuma anailogeshi ngai yuma nyina kuizaha mbidi chuma nyi chakasambila kulonda dinu himu kuhinga chukwao na chukwao nawa chubuli kubomba shana yuma dikukala kwa adinga ku Tesalonika adinga na kuidimba nawa ha munashakami mwanta wezade akwenu ayade henu munashali dichimuna kukabila yumanyi. Dichinine tunawa twatela kukwata kashishi kama na kuinza kwa mwanta wetu Yesu Kristu kuna kuyana kuikala ngai, anakushimu ni ngai, anakulumbulu ni ngai. Dichiyuma yeno ituna kuyana kuishinta kesha chovu chovu kachuma hakachuma. Dichichuma chikwawo chinalumbulu li Paulo twatele la kwiruka yumi anasonike mkanda wa Timoteo wa mchiedi na chapter 4. Timoteo wa mchiedi na chapter 4. Chukutachika kutanga havesi ya 6 ilanga mazu adi muvesi ya 8. Timoteo wa mchiedi chapter 4 na verse ya 6 now ami kinga antwali ni kalimulambo wa kuhungununa mpinji yami ya kuyai na shikide nalu injita ya yuwahi nama nishinjila ya kutemukila nahembi chikuhelelo kufumisha kulelu anantendekeli chibaba chakulonga chakanyinka imwanta mukwa kusompesha mwalonga hefuku odo hakanyinka mihohuku wakenka ni anthu ejima atalilanga kumwekana kwindi kutalila kumwekana kwindi neichu nabuli kwiruka nechu wamba kenza neichu nabuli kwiruka omuna kuyana kumwekena yuma yejima yidi hambidi hechu kwikala akakutalila chachu wahuku echu amavulu chune kali akakutala ho hachihandilu chechu cha makono taleno nino chuchu na kehi akwechu amakwawa na ashani na kutala ja kumujimba amakwawa na ashani na kukupisha chihandilu ilanga neyi ukwiruka yumi na kukwata kashishi ukutachika nukumona neyi kamana ahanu hamaseki hitu na shakami tachi hitu kweti mpinjuku chamuchiye ni adinu hidi ilunga de chuku awunu himukala we chuku chudangeshi chunakuhita ho kinga chuwan atusenda tufumisho ndichuku ikala muntu wakulabisha mpinji yeyi na yuma ya kumkunkuro ya kuhitaku ngako ni yuma ya kukwasha mjimba ya kenge kanga ilanga hinu kushamana hayuma yeno yuku
neyi himpinji ya kushia nako ya kumudimu wa mwanta chinga ina kushia. Mulonga neluki nami kuiza kwa mwanta kodi kwa kamui. Mulonga ina kutalila yuma ya yuwahi. Bai yuma ina kuyana kutokako. Bai yuma ina kuyana na kukisikako. Yuma ina kuyana kusukumako. Mkanda wa petulu wa mchie dinau kaika nwana kitenteke di chumani. Kaika tachika kajini na chumani na meji. Kaika mako nwana kitenteke di kesi. Tunadinga na kuhita malunga mavulu mnatongo joki mune luki kufuma kuzambezi kuiza kudu. Tunahiti maboma na maboma. Zambia na kumuchunga, Northwest na kumuchunga kudu kuchunga. Kwa tunadinga na kumona kujinkinga kudu hohu ija kupangila na chuma bricks. Anako yana kweta kulonda chunga. Antu shibana kuchunga di kunyichima ya watu. Tuna kuchungira human case. Tuna kuchungira case. Imagine ko yana kusukuma. Ngama tala chukwa shanga. Twatela kushakamamu. Twatela kukinge wa mweno. Ilanga tuchiru keno netre jina ko yana kushala. Jamukunkolo ho. Dichine chukukwata kashishi. Kayuma yenei. Chukikala antrana kutalila inganda yetu ina kuiza ina kufuma muhiwolo nei chadinga wako etra Abrahama nawe endeli na kuhita mumpata ya munu muishina nei antrana kutalila aina nganda ya kubula kuchunga na makasa unchu nganda ya kuchunga na makasa anzambi dichi mazuwena wako chukwa shako kuchunchulula nyichima yetu itongo joka yetu yifumi hano hamaseki na kutala muiwolo mulonga nadi muna kufuma mwanta wetu ndi muna kutrijila na kututwala muna mwindi mwamuwai ndichi mavesi wena atuna atangi nafuini nilumbuluru kutho chantesha hadi verse 4 mu verse 4 anashimunu mumazu aluwage shangao amavolo hansango ya spiritu unateno nukutanga verse 4 mkanda wa Chimwekeshu chapter 1 ami Yohano nasonekeli ipompelo ye kalamu asia itanu na yedi luikali na neno nikuunda kwa kufuma kodi wekala koko wadingi koko wamakeza kwa kufuma niko di spiritu wekala mutano na muyedi wekala kumeso etanda dindi da wanda anateni ma spiritu angai atana yedi nukutanga cheng niko di spiritu wekala mutano na muyedi anateni spiritu womu bayi atano na ayeduku ilanga wekala mutano na muyedi anakutena spiritu yo umuho yo yedi spiritu uchuna tambuli zambi hindi chikupu mlonga zambi yetu umuho ilanga wekala musachu zambi tata zambi mwana zambi spiritu wajila dichiyeni u spiritu wa zambi yo weni una trinku yeni wachulombolanga yeni watutangishanga yeni watudizishanga yeni watwanukishanga di yeni unawaona kutena uhena hano hina kutena ma spiritu atanu na ayeduku anakutena spiritu umuho mumkanda wa Isaya na mulumbulu lichachu wahi mweno mumutanu na muyedi Isaya chapter 11 na verse muho verse ya 2 Isaya 11 na verse ya 2 konyikanda yejima ya mchitia ngenu chachiha
ana mulumbulu lichengi ana mteni mwengi na mwengi namoni ne mukuchinda mutanu na muyedi. Spiritu wa nzambi, spiritu wa Kristu, spiritu wa walala, spiritu wa ngovu, spiritu wa mana cheno chunawa. Isaya chapter 11 na verse ya 2. Havesi ya 1 nawo muchishinji cha Jesi mwakeme na mutombu mutayi wakunyiji yindi wakasonga nyikabu. Spiritu wa Yehova 1 wakashakama hadi yena. Spiritu wa mana 2 ni wakashishi 3. Spiritu wa koleja 4 mana ni wangovu 5. Spiritu wa kwiluka 6 wakutia Yehova woma 7. Dimwe kalilai spiritu youmu. Spiritu wa Yehova, spiritu wa mana di youmu, spiritu wa kashinshi, spiritu wa koleja mana, spiritu wa ngovu, spiritu wa kwiluka, spiritu wa kutia Yehova woma. Spiritu youmu. Nichibai chulu wankanako kodi spiritu umuho ilanga ana muteni na kumulumbulula mutano na muyedi. Nichinafuila kukolesha heno tufunteno kumkanda yene wa Chimwekeshu chapter 1 verse ya 19. Verse ya 19 adi chisodekako yuna moni nini yidiku ni yuma yamba kenza kukukuminina. Dichiyo wanu china kumwinka Chimwekeshu chenichi unakumoda yuma hampinjiyo yenoyu ni yuma yidiku. Unakumona yuma yina kumonai mwiwulu anakumuleja chingi na wani yuma yiduku. Anakumuleja na wani yuma yina kuyana kuinza hela yina kuyana kumweka na hambidi. Dichi yuma ya mweni kwesakana na chapter 1 analumbulu di chachuwa ana sambili kulemesha chimwenu cha mwanta wechu Yesu Kristu yomweni indi engana mumweshi tanda amuna mwiwulu ilanga anakunyakala na kumuleja owasha kama hetanda ena mvali jami chumulemeshenu mwanta Yesu na ulemeshenu mwanta Yesu munyichima yenu nenu diye mwanta Yesu di ude hakachi na kachi kayuma yejima. Mwanta Yesu di una lumbululu mumkanda wejima wanzami kufuma kutachi kushika nuku Chimwekeshu neyu kutanga chakubula kumwena mu Yesu una halwi una alwezi chinga chichuna kutanga chinga tukengi kumumona Yesu. Dichi hela Yohana na kumwesha yuma ya yivulu yikwa ya woma ilanga na kulemesha mwana kamuntu mwanta Yesu ona kumweka na neko jimwana kamukoko ona wafwili hakachi na kachika mawimendo kamera ilungada mwanta Yesu nikala hakachi na kachi ka wantu jinde hela hadi ngai hano hamaseki twatanga nga mkanda ya sangye yuwahi
na kakavulwa na kumulumbula na kumtenda nawo de hakachika watu jindi yomweni ndo na kushimuna ninde honso na pompi aye di helata asachu ninde mukachika awo chinga manta Yesu alemanga mukachika wantu jindi necho kumufumisha manta Yesu tuna halwi hela kunsango ya yuwai yakaya makon tuna kalide yaka kushimuna nsango ya yuwai ya chengi tuna mkumufumisha mu Yesu dichi helanza moku kusha kumuchima weyi kujinsango kufuma kumkanda wa Isaya kujinsango ya Abrahama kumsango ya yuwai endu kuishuna kukenga kuzatisha nsango ya Yoba endu kuishuna kukenga kuzatisha nsango inyi chinga ona kuizana kushika hadi Yesu neo kubula kushika hadi Yesu na kulusu yindi nukusanguka kwindi unakanga nyikushimuna nsango ya yuwai ndichimkwecho kuno hakumwinka chimwekesha chinga na kunyakala na kumumwekeshela yomwenindi na kulemesha mwini nsango jejima ona kudilumbulula nindi yame alefa yame omega omazwa alefa na omega na kufuma kudi kujinsona ja Griki dichi kwesakana na nomu alumbulu yuna kushimu inawu izuda nzambi neyi mwizuda Griki kama na manta Yesu na kushimu na nindi kufuma ko kukutachi kunsona ya kusambila kushikanu kunsona ya kukuminina yame dichi mujinsona jejima muyuma yejima ina asone kuina kulumbulula mkanda wa nzambi anakutenda yoyena kufuma kutachi kushikanu kukukumisha dichi chinga twenda tumushimu na mwenomu chinga twenda tumumwekesha mwenomu mukulema kwindi ndi mwanta wechu Yesu Kristo dichi kufuma henohu anakutenda nawo kudi yuma yiduku henohu kanda umodi henohu kanda yuma ina kuyana kuizai kulumbulukiri chinga usambile kuiruka yuma yiduku dihana afumi hakusoneka anakumuleja kusonekela yipompelo itanu na iyedi mulonga iyo wanu hampinjina kusonekai hampinjina kumona ichi mwekeshu chenichi udi mumpinji ya chipompelo nicho chuyenu kumkanda wa Iluilu chapter 17 kanda wa Iluilu chapter 17 chapter 17 verse 26 nukutachikira verse 24 yo nzambi wale ngeri mpata ya munu mwishina ni yuma yejima yidumu ndi mwanta wa mwiwulu ni weseki hashakamanga kwindi mu matembeli akuchunga na makasa wanchuku hela kumkalakela hiya mkalakela na makasa wanchu mwaka eli nindi na kengi chumako mulonga yena diyi wenkanga anchu wumi ni muya ni yuma yejima 26 wafumishiri kudi muntu wumu nyuza ya wanchu ejima kulonda ashaka miheseki dejima hakuitongwela ilaka yawu ningiza jawo mwakushaka minawu kamana nzambi chalengeliye mpata ya munu mwishina hakushamu muntu watongwela ngahude ilaka ya wanchu ejima ningiza jawo zamudi na jimpinji jindi zamudi na lokeshelu yindi ya mpinji jejima kachuma hakachuma
Ndichi kudi yuma ina hitide, kudi yuma yidu kukatataka, kudi ni yuma yamba keza. Ndichi traye nutu hiterumu kufuma kukutachika. Chale ngeri inzambi muntu nanka shinechu kutanga mkanda wa kutachika chapter 2 nawa ngeri muntu ni yala numumbanda haku ilongeshela ihada Eden mwihade rodo haku shamu nyitondo haku shamu ni yuma yejima yalongesheliye ya kukwasha muntu mukuhanda kwindi. Ndichi hampinji ngeri imuntu nzambi wa mulengeri muchifwana chindi ndumwana. Ndichi cha mulengeri kudufwana na nzambi china lomburu kichumani mpunu indi kuijimu kumwekana inde nzambi hekala ne ichi twekala yetu na njimbaku nzambi hi spirit. Ndichi muntu na dufwani na nzambi munjirani cho chena china chahanda inzambi haya yaka ndichale ngeri ni muntu kuhanda haya yaka yejima. Hela hafumi ni muntu na avulumunide muntu wambaka handa haya yaka yejima. Hela kudukufwa hela kudawa kwetwa na afide himu shidijao ilanga dukoko mauma wa dukoko kudukwadu akuna kwatama kumwidim anakuchumpa anakudira kudukuhanda haya yaka cha muntu wejima. Mulongadi cha mulengelo umuntu hiya mulengeli kunonga na kujia na kufuma kuna kumuleka kuikalaku wa mulengeli kuhanda haya yaka yejima. Ndichichengi chuma cha soja kulema chalengelo umuntu hatachi muntu wadufwani ni na nzambi mukubula kuikala na nshidi. Muntu amulengeli chakubula nshidi amuvuika ni lubanjula kulema kwa nzambi. Muntu helukiri ni shiduku helukiri yuma ya atama welukiri yuma ya yuwaho. Ndichikamana kufuma hamulengeli umuntu kushikani havulu mwiliyi tunachoshi kuitena netu yadinga himpinji ya kubula kuiluka nshidi. Ndichi jimpinji jeji matuna kuyana kuchinda jikushika jitanu na jiyedi kufuma halengeli umuntu tukutena ne una mutondo una imutondo iwuda iwenen bayi iwanyanyaku tukutena ne tukufuma hana hamutondo una di impinji ya kubula kuiluka ishidi. Helili muntu kanda volumuni Adama kanda holokeri mushiduku himpinji ya kubula ishidi hela kuiluka ishiduku. Ndiche munji mpinji jeji maja muntu chingamu di antu ana adinko icheno chilaka ningiza jau neche tunatangi kumkanda wa iruiru. Ndichi antrinyi adinga mumpinji yenoyu ya kubula kuiluka nshidi Adama na Eve di adinga mumpinji yenoyu di wadinga antro atachi. Ndichi muilaka yejima mumpinji jejima chinga mudinawa ni mudimu hera nyidimu nyidimu inyi ya ikunjikiru Adama na Eva heno kanda holokeni mushidi kadidimi kadihembi baye wakada kumutondo una wakwiluka niya iwahi niya atamaku nyitondu yejima unatweshikuda ilanga una wakwiluka nini ya iwahi niya atama kukadane dimu wa ikonjikiru kuhemba ihadau kudidima kamara kudima kwa adinga koko heno hushidikanda kuzata hichuma chachuwahi ilanga hichadinga chakusuluila mwamukunkula ine chichuna kusuluila anu mafukuku
hichadinga cha kukabakanako, chadinga cha mzagalo, chadinga cha chovu, chadinga cha chuwai, mudimu ekala wawai. Ndi hana afumi hela lelo kumukala kela nzambi. Hela kuiteja kukukala kesha kudi nzambi hichuma cha chuwai. Ne ukuwana muka Kristu unakwaba hansango ya kumukala kela nzambi hitisupi. Mulonga kumukala kela nzambi kukukala kesha kudi nzambi hichuma cha chuwai. Kosi kwaba kosi nyabu bai wabangako. Hela unamweke nuku kumudimu nkawe izatako na muzangalo na kakamina kei. Hela luchipompelu kutola chamchidini kombako na muzangalo bai waba na kutoba yuma mwamukunkulo aiko hichuma cha chuwai. Nzamwa chifuku ilangao de heno ni shidikanda hichuma cha chuwai. Ndichi nechu kumukala kela mwanta chuna mkuhele lide mwanta wetu Yesu Kristo chuna treshi kutia chichatia kananga chichadinga heno hushidikanda. Mulonga chuna kumukala kela mwanta yomweni ndidi wakala kalanga mudechu ndichiche tia kananga nechi kuijicha chovu hela cha kala ilanga chikuikala necha chovu. Mulonga yomweni ndidi unakukala kala mudei na muzangalo ndichikamana kwa dinga mudimba. Ndichikudi mudimu hela kudukulu yuma ina kunjiku umuntu kwekala nawa kukanganya indu mwana kukanganya nawa di chuma tunakoyala kumona muilaka yejima kudu muntu nekali muka kukanganya ho chilaka ha chilaka. Ndichi Adama na Eva kangenyi munjilanyi abuliri kovwa hila mwaile jelo ayiri nakuda kumutondo na waikani shilu. Ndichikudu kukanganya kumeso anzami mulonga yena walonga washinshika. Ndichuma tunako yala kumona kushikanu kumukanda wa chimwekesho. Enavali jami iwu nzambi yetu wakuhemesha wanyi walonga washinshika. Hamba kete janshidi hela yimu hela kuvulumu na hela kumu kwa kubula kubabeshako chinga una kushiki janshidi yejima kukusompesha. Ndichukwe yejima kwekala kukanganya chinga kudu kusompesha chinga kudu kubabesha. Ndicha Adama na Eva chakangenyu aisompesheri kushinge wako nezide kufu wako nezide. Hiya ko ifumishani muitempa fumenu yenu afuminum kukala ko nezide okukala ko natushikeni ninetu nawa nikanuka lelo tunakwaba nukwaba mulonga wa chuma cha mwekeni amuna muitempa. Ndichikusompesha kweno kukundi hadetu ninetu lelo ilanga mwekali ila inzambi nawa wekala na lui chilaka ha chilaka chinga kuna kumweka na lui nawa lui nyilwa mwekeni mchilaka chakubula kuiluka nshidi. Adama na Eva na avulumu nide uoma unezide nsonyi inezide wuvu unezide hiyako ya na kuchima mafu kolonda adebuti luilo anzambi hilo kumweke na mukuizana kuyisha hila kanyama hako ichimi na chitembi mulonga chitembi cha shimbulanga chitembi cha kola nzambi hako imweke shila lui chengilo na mweke ni kukukuma cha chapter 3 hako yikinga kumutondo wa wumi mulonga mwitempa da Eden mwadinga na wanu mutondo wa wumi kuchina kamakada kumutondo wedo na kushaka macho cheno chuho chakubula wa mwino zamua ikange shedi kuda kumutondo wena una mulonga neyi adilu kuda shidi jao asichudi na wumi wa haya yaka chakadi
chakadi hasi chudi na umu wa haya akailanga na nshini jetu chakadi wa mwinu asi wa mwinu kosi asi chwadi kutwale kauho na kukabakana mshini jetu chocheno cha haya yaka asi wa mwinu hiwadu kutweshikako zambi hakutemesha kangelu akerubi na kuyana kushika akuna kunjira ya kumtono wa umi kuchina akambaka yanakuda kuna majilo kuchina akambako yanakuda kuna nshidi jau mulonga nzambi na walongeshiranga hude injira ya wamwinu heno hu ni chikuku champata ya munu mwishina kanda mulonga wakengeli wafuku ili kutwa mwinu ninde enga kavulumuna enga kwa ambaka kikala kukanganya ilanga wa mwinu udukoko wamweke shedi nawa ni wa mwinu weno mudona kanyama wa jahiru kukwetu kufumanga chitembi ana masha apwekeli himwevulu wa mwanta wetu Yesu Kristo zambu na kumwekesha mu profetu windi na kushimu na yuma ina kuyaina kukala kalai kumbidi ni chichilaka cheno chuchina kumide hiku kuiza chilaka cha mchiedi kufuma hadi Adama na wanyanau hino wana avulumunide kushikani hadi Noa di chilaka cha chilesh mudimu wao adinga chumanyi mchilaka cha chilesh chuyenu kumkanda wa kutachika kanda wa kutachika chapter 4 mazu akushimu na helana kuhusha inzambi kodi kena na jahide himwa nyikinda abeli munchune lukidehi niya yuwahi niya atama ona welukiri ho ya yuwahi ho ona watereri kutongojoka yuma ya yuwahi ho yuma yadinga na kumumweke nawa mchihandilu chindi yadinga ya yuwahi ho ilanga mulonga na vulumunide na dikokeride nini ya yuwahi nini ya atama dichi muyiruiru yindi mukushaka makwindi mudimu windu kuikala mudimu yinyi mu verse ya 7 mkanda wa kutachika chapter 4 na verse ya 7 nao neyi ukwira chachiwahi hiya kukwite jaku ilanga neyi ukwira chachiwahi huku ishidi inafukami kuchisu inati muchima hadeyi ilanga eyi chinga wikali mwanta wayo nindo nadikokeride nini ya yuwahi nini ya atama otuchinga wikalanga na ngofu wikalanga na mudimu wakutonda kuila ina ya yuwahi ho di mudimu wa mchilaka cha mchiedi mpinji ya mchiedi mpinji ya chileji muntu nekalide na chileji cha kutonda nini ya yuwahi nini ya atama hata chinzambu wa mkwashiluku wa mubondeli chileji cha kuiluka yuma ya atama wadinga na chileji cha kuiluka yuma ya yuwahi ho cha kukinga yuma ya yuwahi ho ilanga otu chidi kudi yena kuditondela nini ya yuwahi nini ya atama dichi chotiyeno mwelililu chapter 6 ya mkanda wa kutachika verse ya 1 chelilu antrana tachikidehi kuvula mwahita iseki hiya kuvuala ni anyana awambanda anyana kanzambi amayala amweni anyana kawantu awambanda nawo akwete lubanji asumbula ni angodi jau ejima akengelu Yehova welili nindi spiritu wami hakakabakananga na muntu nyaka yejimako mulonga kwindihi muntu ho ilanga nyaka yindi yakashika mnyaka nkola kaji na
ayedi. Verse ya 5, Yehova wa mweni kutama kwa wantu kuna tohidehi hamaseki ni mwafuku yelo mwenjima na kutongojoka munyichima yawo munatami hohu bwengi mafuku ejima awana atondide hikwiruka nini ya iwahi ni atama anakwila ya iwahi ne nawo yitogojoka ya mchima wawu kufukula kwa nyichima yawu kwejima ko kwadinga kwa atama ho nikanuka lelo twanyakala kufukula twanyakala kutongojoka yuma ya atama nekudi kustonda hela kusakula chuma cha chiwahi ni chuma cha atama ni chuma yetu ya fuilanga ina ya atama chile chetu chanyakalanga kutala hayuma ina ya atama na kukenga kulonda kuila yuna ya yuma ya atama dichidi kukanganya kwa kangenyo dichi chakangenyo kusompesha chinga kwinza kusompeshanyi kwa mwekeni mumpinjieni mchilaka chenichi dibash chamufutwiri nzambe kumuchima nindi nukushilumuna muntu nalengeri antu ejimana kufa baitu didi mbaku baitu luwangeshaku netu twatiyanga mpinji kwawo nao Nowa mulejeri kuyana kutangisha na kushimuna kulonda antu atreshiku kubalumukana kuyamu Nowa hadinga na mundimu wako yana kushimuna na kuleja antu zamu afuku ili kujilumuna antu ejima zamu akengeri wafuku ili kupuluisha Nowa na chisaka chindi enganei antu abalumukiri na usawu wakuchunga kwa dinga ina kuchungai awuna watu wadinga hi mwevulu hela wadinga hi usawu wakushimuna kusompesha kuna kuinza ana achimweni achitiri adinga na kutia adinga na kumona achina kuchunga inowa chadinga na kushimuna na kuhosha kuduwena nao zambi udukoko zambi na chutii kutamba zambi unakukenga kutusompesha unakukenga kujilumuna antu ejima nei abalumukiri asi dibajide njiro wanyi ilanga Nowa hadinga na mundimu wako yanakuhitanga na matala wanyi Nowa amulejeri kuchunga watu wadinga hiwusawu kudi antu chihandilu chindi wachadinga hiwusawu na wakudi antu ejima hadinga na mundimu wako yanakubidika munyikalako dichibai tuluwangesha mweno muko washimwini isango ya iwahi hela nsango yeni ya kusongamisha antu hakusompesha kuna kuyana kuiza mujilanyi muwumu windi ni na watu wadinga ina kuchungai mulonga una watu wadinga hiwusa wakushimuna na zamudu koko ni ilengi ya wantu ejim zamina wana ati kutama na ilu ya wantu unakuyana kuneta dibash nehi kubalumuna nehi kubalumuka nehi wejima wetu tuna kujirumuka ilanga antu kwa ukontu kwa hiya balumukiruko dechi dibajide njiri na uchaluwi ho zambi hakupuluisha Nowa na chisaka chindi antu atanu na asatu ni wapulukiri lweno di luwi lwa mwekeni muchilaka cha mchieni kufuma heno mu chapter 11 ya mkanda wa kutachika tunengiridehi muchilaka cha mchisatu mpinji tunatweshe kutena neto chiyulu cha muntu na atachikidehi kusweja kuvula dibajidi na amani dehi dichi muntu hakudiyula yomweninde mu chapter 11 anakutuleja nawo awa afumine mudino chinere cheliriwa na avulide zamu wa ilejeri kuila yumanyi kuzata mundimwinyi kutanda mwahita kaikeji chapter 11 anakushimuna chachwa tandenu na kushakama mwahita mpata ya sekideji wena elili chumanyi ayiri na kushakama mwilunga dumu akuna kubabeli afuku ili kuila chumanyi
afukwili kuchungo na kaposhika au mu chapter 11 akushimuna naudi nawo chadikasilu wejima waone edimi daudi mu nawo tutumba keshenu ijina da Yehova ne nacho tia keshenu ijina detu mwahitaka ikeji kukenga kutanda ne mwaileje nzambi ko yana kushakama mwahitise kidejima ne kukenga kulemesha nzambi ne nacho chungenu kaposhi tushikenu kwa shikama nzambi kolonda ijina detu dakatia kani mwahita mpata yejima ndicho kusompeshanyi kwa injiri nzambi nao hakutala hamasiki hakumona china kutianga nao muna kufuku lao nzambi nindi troyen trokaluwangeshenu idimi dao ndichi nzambi hakuluwangesha idimi dao kolonda buli kutiangana nao hiya kukanganya kutiangana umuna mkwao hiya kuleka nukuhu chungo na kaposhikao ni hafu mini hiya kupapuka iyo na mwindi hiya kutanda mwahitaka ikejimu kama nena kwetu awa madimi etu hiye jiri mulonga wako uvahilako hiya afumini hachuma chachuwahuko bao disamane dimi deyi ne ya amwane aminidikalonda amwane ndumumemba na apandaka numukwenu afumini hakuvulumuna cha afumini hakubula ko uvahila cha afumini hakukanganya cha muntu ateli kuzatishi dimi dini kolonda kuzata mundimu wakutia kesha na kuchumba kesha wanta wanzambi ilanga atia ngeni na kukenga kuditia kesha awe nao ndichidi hafumini kuluwankana cha madimbi chedimbi hiku kufuma dinu madimi kuvula hiya kutanda dinu mwahitaka ikeji luwenyi lwa mwekeni kukuma cha chapter 11 zambiyo umu ona wazuwili hakusompesha hakutia luwichengi china kuyawi unakadifunda kindi analuwankanide iuka iukutia mkwaune ona niye nauna kuyamuna zambiyo umu muluwilwindi nao hakutambika hinyi mu chapter 12 hakutambika umuntu umu ninde ifuntako yile ko wayenga try anakutambika hanyi Abrahama zambiyo umu hakutambika Abrahama ninde itahima na kutwaya ile kakwenu ayenge try luwilu na mwekanine zambi hakukenga chengi kukundeja muntu zambi hakukenga chengi kudukunda na muntu ndiche chitukufunda tukuizana kutala chilaka chenotu chamu tunashikide chilaka chanamba chamchisatru mwana ndichi tukuyenunga chenotu chovu kolonda tutali oyuma ina hitide kolonda dinu tuizina kushika hayuma yiduku tuizi dinu na kutala yuma yamba keza di yeni yuma yina kumweka na hanyevulu yeni kolonda tuyanga na kulumbolola chovu tukwatenu kashishi kayuma yeni tuiruki tunafumi kudi tunashiki hadi tunakuyakudi yuma nyina kumweka na ino mpinji yuma nyina kuyana kumweka na hambidi ndichinza amba tukwashuku na yuma yeni amen.